draga djeco i svi ljubitelji animiranih filmova. Evo nas ponovno u emisiji u kojoj prikazujemo animirane filmove s 11. po redu Vafi i Rafi, internacionalnog festivala animiranog filma djece i mladih. Dosad smo pogledali 23 animirana filma koje su radila djeca u dobi do 10 godina, a filmovi su pristigli iz cijeloga svijeta. Danas nas čekaju filmovi srednje skupine autora u dobi od 11 do 14 godina. No prvo ćemo razgovarati s Hrvojem Selecom, direktorom festivala. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dugo se bavite filmom, voditelj ste Vanime, Vafi i Rafi festivala. Kako je sve počelo? Pa evo, za mene osobno je počelo u 2. razredu osnovne škole, kada sam se priključio udruzi Vanima. Vodila je moja učiteljica razredne nastave, Dubravka Kalinić-Lebinec. I sve od tad pa do dana današnjeg evo, bavim se time. Nekad je to bio hobi, naravno, a kasnije je prerasao evo, i u posao. Od 2005. godine otprilike i sam vodim grupe s djecom i mladima, a oko 2010. se rodila evo, ideja za osnivanjem festivala Vafi, kad sam s kolegicom Sandrom Malenicom to sve započeo i evo, ova priča se nastavlja sad već 11. godinu. Kako to organizirati jedan ovakav veliki festival zapravo? Pa u startu je bilo izazovno jer i sami nismo baš točno bili sigurni koje sve poslove to u biti jedan festival, koje sve poslove se treba obavljati da bi to kvalitetno se i realiziralo. Ali kako smo posjetili sami nekoliko internacionalnih festivala, pratili smo nekakve svoje ideje, sve nadogradili u sam ovaj Vafi i Rafi festival. I izazovno je zato jer traje u biti cijelu godinu, a sami posjetitelji, odnosno gledatelji, možda misle da festival traje samo za vrijeme tih nekoliko dana kad stvarno dođu gosti i kad traju projekcije u samom kinu. Međutim, ipak to sve kreće i sa otvaranjem prijava samih, kad djeca i mladi, odnosno udruge, autori, škole prijavljuju same filmove, sve to treba selektirati, pregledati te sve filmove, zatim ih titlat, pripremiti naravno za projekcije. U to isto vrijeme komunicirati sa gostima, tko će doći iz kojeg dijela svijeta na sam festival. Opet s treće pak strane treba razmišljati o samom programu, tu imamo i zemlju partnera svake godine i tak, kombinacije su razne, zanimljivo sve u svemu. Hvala vam lijepa. Da više ne duljimo s pričom, ugodno se smjestite u svoje naslonjače jer nas u idućih 45 minuta čeka 17 animiranih filmova malih autora koje ne smijete propustiti. А если бы новогодние традиции были бы другими? А если с 30 на 31 нужно было бы переночевать на крыше, в палатке? Как отблеск от заката. А где термос? Термос где лежит? И для этого строились бы дома с большими крышами. Дворники создавали бы подушки безопасности из снега. А еще на праздник Нового года надо было приплыть на корабле. А еще Новый год надо было бы встречать обязательно в лесу. И в магазинах теплая одежда бы раскупалась очень быстро. И город бы опустевал. Ночевали мы на крыше, побывали мы в круизе, а теперь мы все в лесу наряжаем елку, елочку красу. И Дед Мороз летел бы в лес, чтобы вручить подарки. Иди сюда, подарочек. О, ура! Ой, наконец-то мое. Иди ко мне. Мое. Мой подарочек, дай сюда. Ого. Мы создаем традиции.
но традиции создают нас.
Знаешь, Дэн, я смотрел прикольный фильм. А про что? Про параллельные вселенные. Да я в это не верю. О, смотри, что это? Где мы?
Спасите! Смотри на себя. Ты плачешь, как девочка. Наконец-то мы дома. Теперь я верю в параллельные вселенные. Макс? Hi, Mom. Is everything okay? What happened? ऐसा ही होता है हम बच्चों के साथ। कोई लड़ता है, कोई मारता है, कोई चिढ़ाता है। कोई बुली करता है। Mom, I want. बेटा, अभी खाना गरम है, तो पहले खाना फिर बात। हरी अप। मुझे आज स्कूल नहीं जाना। फिर से शुरू मत हो जा। चल जाके तैयार हो जा। ऑफिस जाते हुए छोड़ दूंगा। एक खजूर, लंच निकाल। नहीं लाया? चल पैसे निकाल। When a child is bullied, all he needs is To be heard when he wants to tell. To be understood when he wants to share. Child wants to share if you are there. Be there!
Гномы и Тусвин. Жил-был Тусвин, злой волшебник, злое лицо прятал. А когда злоба накапливалась, приходилось лицо проветривать. Ненавижу! Тусвин всем очень завидовал, всем, кто умел радоваться. А гномы жили радостно, летали по небу, ходили по морю. А в море жили русалки, которые всегда и все видели. А русалкам очень нравились гномы. Здорово, я Рябус. Привет, я Дави. Салют, я Стяна. Салют, я Шаната. Заколдую всех гномов. Эй, гномы, приходите ко мне на день рождения. Ненавижу! Заколдую! Рябач, Далви, Стяна, Тяка, все, Шаната тоже.
Да это же просто праздник какой-то! Бедные гномы, что же делать? Плывем к Таве, она нам поможет! Тусвин заколдовал гномов, помоги, пожалуйста! Пожалуйста, они пауки, они такие страшные. Такие жуткие! Такие гигантские и противные. Пожалуйста, спаси наших друзей! Ладно уж, куда ж деваться? Я сейчас, друзья же. Вот, держите кувшин с антипаучьим зельем. Тави, Спасибо, Тави. Бросай кувшин, бросай прямо на пауков! Ура! Я снова гном! Мы все гномы! Ненавижу! Растопчу! Заколдую! Уничтожу! Истреблю! Привет от гномов.
Aleš Gangal je začetnik prenove kiparstva na Slovenskem. V 76 letih življenja je ustvaril številne portrete in študije. V zgodovino slovenskega kiparstva pa se je zapisal predvsem kot avtor prvega slovenskega javnega spomenika, spomeniške arhitekturne, sakralne in nagrobne plastike. Rojen je bil v Metliki 8. junija 1859. Ganglobanie, 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 ganglobanie.
Vitjan, Lene i Jelena. Baš se pitam gdje i na koji način mlade autorice i autori rade svoje animirane filmove. Što kažete? Zanima i vas. Pogledajmo zajedno. Davne 1986. točnije prije 34 godine, novinar varaždinski Srećko Lebinec i ja, učiteljica na drugoj osnovnoj školi Varaždin, odlučili smo pokrenuti Vanimu, varaždinske animatore. I eto, već 34 godine kroz nju prolazi niz animatora na stotine, napravljeno je nekoliko stotina dječjih animiranih filmova. Varaždin je između ostalog prepoznatljiv po Vanimi, jer nakon tih nekoliko desetljeća normalno da su filmovi obišli ne samo Hrvatsku, obišli su sve kontinente. Naravno da je ostavilo traga i naravno da se pokazala potreba da s rastom broja filmskih klubova koji su se isto zainteresirali za animaciju, nastane jedan festival baš specijaliziran za animirani film. Zanimljivo je to što Vafi i Rafi imaju kategoriju filmova djece, dakle djece kao filmskih autora, i filmove koje odrasli rade za djecu. I kad se sve skupa sažme, naravno da je to veliki utjecaj na razvoj filmske kulture općenito i na području Varaždina i na području Hrvatske. A budući da je Vafi i Rafi internacionalni festival gdje danas imamo filmove sa svih kontinenata, onda je dakle značenje vrlo veliko. Djeca koja prolaze kroz Vanimu, dakle ili ona koja su nekad prolazila pa su sada odrasli ljudi, sigurno će znati bolje odabrati kvalitetan film. To je i bit Vanime, da jednog dana imamo gledatelje koji apsolutno uživaju u filmu. Djeca koja žele postati animatori moraju imati na umu da je potrebno mnogo strpljenja, mnogo mašte, ideja i naravno bitan je i crtež, ali možda ne najbitnije. Ovu školu je osnovao Edo Lukman, poznati filmski pedagog, koji je 1975. godine poželio djeci grada Čakovca prvenstveno omogućiti da nakon škole dođu malo
se podružiti i raditi nekakve filmove. Naravno, učila se i malo filmska teorija, što je to kamera, kako se snima i tako su djeca do današnjih dana uspjela proizvesti čak negdje oko 300 filmova u redovnoj produkciji i oko 1000 i nešto u raznim radioničkim produkcijama i radimo i dan danas. Tih 300-tinjak filmova je ukupno osvojilo preko 300 nagrada, što državnih, što svjetskih, tako da smo ponosni na sav taj rad i trud koji smo uložili u radu s djecom. Kako djeca u toj dobi negdje od 8 godina pa nadalje zapravo vole eksperimentirati, crtati, modelirati razne stvari, onda dođu k nama da se malo mi zapravo više kroz igru nego kroz nekakvo učenje pozabavimo radom na nekakvom kratkom animiranom filmu. U 4. razredu, prilikom dolaska u Čakovec, krenula na šaf i ostala sam tu. To je mene obilježilo, ja sam nastavila nekakvim stopama umjetničkim. Nakon toga upisala akademiju, završila animirani film i sad sam djelatnik tu. Djeca imaju pozadinu, imaju tehnologiju uz pomoć koje mogu čuda raditi. Znači, malo je granica u ovom polju kreativnog izražavanja. Ovdje su gostovali i stvarno poznati svjetski animatori, naravno i hrvatski animatori koji su radili tu s djecom pa su isto kroz taj rad prenijeli nekako svoje znanje i toj djeci. S njima su tu povremeno dolazili i stvarno istaknuti svjetski animatori, uglavnom iz svijeta umjetničke animacije, ali bilo ih je zapravo iz raznih područja filma. 1982. godine posjetili su nas animatori iz studija Disney, konkretno 2 animatora koji su radili na dugometražnom animiranom filmu Snjeguljica. Osnovani smo 1995. godine. Ove godine ćemo slaviti 25 godina. I iza nas je zapravo burnih 25 godina sa jako puno filmova, festivala, članova. Proputovali smo tisuće i tisuće kilometara po različitim festivalima i vjerujem da je sve to pozitivno i kvalitetno uticalo na socijalizaciju svih tih naših članova i učenika tijekom svih ovih godina. Kroz sve ove godine, ponovno ćemo. Da, ok, evo krećemo. Evo sve klapa. Mi ne radimo samo animaciju, nego i druge žanrove filmova, vrste, ali proizvodnja animiranih filmova je gotovo nadpolovična u klubu. Ponekad na nekom festivalu je gotovo uspjeh se pojaviti na njemu, a ponekad volimo i doći na festival i uzeti po neku i nagradu. Prije 11 godina kada je počeo VAFI, odmah smo i osvojili jednu nagradu i od onda nadalje svake godine smo tamo. Nismo uzimali baš nagrade svake godine i sam festival je jedan događaj gdje je lijepo biti jer se može vidjeti puno dobrih filmova, vidjeti puno ljudi iz tog miljea i naravno ne samo iz Hrvatske nego i iz svijeta. Ja sam u ovaj klub zapravo došla prije baš 12 godina na zimsku radionicu i ostala sam jer mi se zapravo jako svidjelo i mislim stvarno divna atmosfera i dosta smo si prijateljski svi raspoloženi i našla sam, znači i društvo mi je većinom svo tu i puno mi znači to što se mogu izraziti preko filma i puno mi znači zapravo i sve te nagrade jer znači da nešto dobro radim. Onda ovo je baš Plavi Vafi koji držim koji smo dobili 2014. Frendica i ja za film. I znam da nisam bila na tom Vafiju te godine, zato je bila škola, ali kad su mi javili da sam bila baš i sretna i da mi bi puno značilo. I mislim, stvarno je divna atmosfera i Klarić i Lopatić su divni i sve onak sad je ovako to zvuči dosta pekmezasto, ali eto.
jubilarno 20 godina škole, od kada smo počeli stvarati, od kada smo počeli sakupljati mlade crtače, animatore, ženje nekih novih saznanja. Naravno, sve je to nastalo u jednoj suradnji sa Zagrebačkom školom crtanog filma, na čijim smo krilima i temeljima praktički mi krenuli. Jako puno zainteresiranja od prvog dana i evo do dan danas, ovih 20 godina imamo, pa neću sad pretjerivati, ali skoro 500 produciranih filmova. Izvukli smo jako puno nagrada i priznanja što na državnom nivou, što na europskom nivou, čak i na svjetskim festivalima animacije. Mi smo osvajali stvarno puno prvih nagrada i puno posebnih priznanja. Ja bi jedino poručio mladima da svi oni koji se boje pod jednim nazivnikom ne znamo crtati, da to ne postoji. Nije važan diznijevski crtić, kako ja kažem, nego je važan ideja i da se onda ta ideja preko papira, odnosno preko crteža animira i šalje neka poruka svima ostalima. Odlična stvar u vezi ove škole je bilo što mi je dala odlično mentorstvo i odličnu skupinu druge djece sa kojima sam ja mogla zajedno razvijati ideje, komparirati naše stilove, što volimo raditi. Moj posljednji autorski film zove se Saturn u lavu. Njega sam napravila u sklopu Likovne akademije kao završni rad i dobio je 5 nagrada i bio je na otprilike 50-ak festivala. Nama je nekakav plan da svako dijete prođe isti kurs, ali da u konačnici napravi svoj vlastiti animirani film. Mi možemo sugerirati da se neke stvari mogu malo drugačije ispričati ili drugačije napraviti, ali u konačnici to mora biti autorsko djelo. Kad rade, ovdje rade svi zajedno, znači nije da je svako odijeljen. A naravno da svaki polaznik čiji film osvoji nagradu, to je njegov, naravno, kruna uspjeha. Mi znači kada s njima radimo, u nagradama uopće ne razgovaramo. Čak i u festivalima ne razgovaramo. Ideja je da oni prvo moraju biti koncentrirani na ideju, na animaciju, da taj proces savladaju. Ne smiju raditi filmove radi nagrada, moraju raditi filmove radi publike, radi sebe. Znači da u tome uživaju. Jer ako je cilj idem napraviti film da osvoji nagradu, onda ga nemoj ni raditi. To je krivi stav. Tako nam je da će se ipak, s obzirom na sve vanima, održati i ove godine u malo drugačijem obliku, ali evo, super stvar je što će znači, djeca i polaznici imati priliku da njihovi filmovi ipak budu viđeni, a da ne moraju čekati sljedeću godinu, što je slučaj sa mnogim drugim festivalima u Europi i u svijetu. Pripremili smo jedan zanimljiv prilog. O čemu se točno radi, pogledajte. Youth Cinema Network je mreža festivala i organizacija koja se bavi promocijom filmskog stvaralaštva mladih. Riječ je zapravo o više od 50 filmskih festivala, organizacija, medijskih profesionalaca koji u svojem stvaralaštvu i programima zapravo nastoje potaknuti mlade autore da čim više stvaraju i zapravo im nudi platformu na kojoj se mogu isprezentirati, promovirajući njihove filmove kroz različitu cijelu svoju mrežu festivala, ali isto i tako angažirajući filmske profesionalce da rade upravo s tim mladima. Nastoji se čim više mladim autorima dati jedan poligon za njihovu prezentaciju svih sadržaja. Ti kad si mladi autor, nemaš priliku pokazati baš svoj film negdje, jer ga neće neki profesionalni festival uzeti. A ovdje je riječ o mladima koji zapravo još idu ili u srednju školu ili su možda na akademijama i nemaju zapravo priliku pokazati svoje stvaralaštvo. Bilo je svega nekoliko festivala koji su se bavili time u Europi. Kao što su Filmska revija Mladeži broj 17, FRM 17 i Four River Film Festival broj 5, FRFF 5, radi visoke reaktivnosti elemenata
obavezno je nošenje ispravne zaštitne opreme. Navucite sintetske rukavice, a oči pokrijte zaštitnim naočalama. Upravo For River Film Festival i Filmska revija mladeži koja je u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza i Kinokluba Karlovac je bio organizator tadašnje konferencije i gdje je zapravo ustanovljen Youth Cinema Network zajedno sa Banimom, odnosno sa Vafijem i Rafijem, koji su se prvi priključili iz Hrvatske, još su se naknadno priključili Dubrovnik Film Festival i Star Film Festival i evo, mreža se zapravo širi. Mladi su počeli prepoznavati te mogućnosti koje im Youth Cinema Network zapravo i pruža. Hrvatski filmski savez zapravo kroz svoje revijske i obrazovne programe nastoji promovirati filmsko stvaralaštvo djece i mladih. Sada i zapravo svaka regija u Hrvatskoj ima mjesto na kojem se može prezentirati filmsko stvaralaštvo ili djece ili mladih ili oboje, ali i dodatno se usavršavati kroz obrazovne programe, kroz filmske radionice u Kraljevici, kroz obrazovne programe u Kinu Tuškanac, kao i kroz možda najvažniji zapravo od svih, a to je Škola medijske kulture dr. Ante Petrovića. U prilogu ste mogli vidjeti kako diljem svijeta postoje mnogobrojni festivali posvećeni filmskom stvaralaštvu najmlađih i onih malo starijih, o čemu ćemo razgovarati s našom gošćom Sandrom Malenicom, dogradonačelnicom grada Varaždina. Sandra, dobar dan. Dobar dan. Varaždin je jedan od domaćina festivala. Koje vas uspomene vežu uz festival? Pa teško je odvojiti neke uspomene, pojedinačne. Cijela ta priča oko Vafija je jedno prekrasno i životno i osobno iskustvo. I možda je dobra prilika sjetiti se kako je ove godine 11. kako je to bilo od prvoga, gdje smo zapravo htjeli svako malo nadograđivati festival s nečim novim. Tako smo krenuli samo s animiranim filmovima koje su radila djeca i mladi, kasnije je to došla naravno i kategorija Plavi Vafi, otvorili smo cijelu jednu novu sekciju animiranih filmova za djecu i mlade. I počeli su se zapravo javljati slični festivali diljem svijeta i nekako je teško bilo zapravo onda ljude nagovoriti da dođu uvijek u isti grad, uvijek na isti festival. I rodila se ideja da se povežemo sa Rijekom, Rijeka nam je nekako bliska i nije daleko od Varaždina i naravno bila je, to je Europska prijestolnica kulture i nekako smo smislili da bi to možda bilo zgodno našim gostima jer festivali su prije svega gosti. I urodilo je to plodom, to je jako dobra zaokružena priča, tako da evo sad i Rijeka dijeli sudbinu organizacijskih stvari sa nama. Zašto je dječje filmsko stvaralaštvo važno? Pa dječje filmsko stvaralaštvo i ne samo filmsko stvaralaštvo je važno. I ne samo zato jer je ono dio i konvencije o pravama djece i sve, nego je to prilika da se djeca razvijaju van onih nekakvih službenih institucionalnih gabarita i stvari koje moraju znati. Ono što danas često zaboravljamo je igra, je korištenje zapravo nekakvih starih igrački, nekih starih stvari. A animacija je tu dobar element u cijeloj toj priči iz više razloga jer ona integrira nekoliko različitih segmenata u jednu. Da biste bili dobar animator morate znati pomalo i matematike, pomalo i pisati, pomalo i crtati, ali ono što najviše morate je biti strpljivi. Jer animacija je nešto gdje rezultati ne dolaze odmah. Ja to često volim reći, nije to nogomet. Ideš, počne tekma, zabiješ gol i veseliš se. Ti često rezultate vidiš tek nakon godinu dana. I to je nešto što je jako dobro za vježbanje zapravo samog sebe. Što biste onda ukratko poručili djeci i mladima? Pa djeci i mladima bi poručila da školu shvate ozbiljno, ali da se ovo ostalo shvate neozbiljno, da se što više igraju. Hvala vam lijepo. Molim. A sad pogledajmo filmove malih animatora u drugom bloku MIDI kategorije.
Вова, ты дома? Вещи валяются. Посуда опять грязная. И откуда у тебя только руки растут? Все, отключу интернет. Ну, а теперь давай пой. Да, не Басков. Сбежал? Так. Сейчас все поудаляю. Не надо, мама! Я хочу домой! Лиза, привет. Ах, домой. Выход там. Ну и ну. Хочешь выйти? Перемой посуду. Время пошло. Сейчас все помою и уберу.
3, 2, 1, go. Yippee! Brum, 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 brum. Oh no! Hey, चाय वाला। Bibbidi bobbidi boo! Ooh! Brum, 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 brum.
Pozoj pod gradom spi, 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 mi bomo ga zbudili. Pridruži se i ti, pridruži se i ti, pridruži se i ti, i ti, i ti, i ti. Pozoj pod gradom spi, pozoj pod gradom spi, pozoj pod gradom spi, pozoj pod gradom spi, mi bomo ga zbudili.
Pridruži se i ti, pridruži se i ti, pridruži se i ti, i ti, i ti, i ti. Zoja bumo zbudili, paštika nek zgori.蜘蛛与蝴蝶。哇，我也想飞，能飞真好。嘿，嘿，哎，哎，哈哈，嘿，哎呦，哼，嘿，啊，哎呦，哎呦，终于破茧而出了，让我活动一下我的翅膀和腿。哎呦，啊，都是你，我的翅膀摔坏了，哼，飞不起来了。那我来帮你修理翅膀吧。哎，我再试试。啊，我能飞了！哇，好棒啊！来，我带你飞。哦，我也飞起来喽！哈哈！导演陈子瑶，制片人紫雪莲，指导老师许延俊。Ceci n'est pas un titre.
Veka dogodivščina, kokeca pico pacuje in zovca Hanze. Tam pod bregom mala hiša, kurjo, če si malo bliže priša. Poleg pa koruzna iva, tam je kokec pico pacu živa. Enega lepega dneva pico pacu je na gnoji škrampa stacu. Ven je masne črve kopa, kupek gnoja tak razkopa. Na enovk pa je suha veja povčla, težka gmota je na njega spovšla. Po lufti perje je zletelo, kaj ga zdaj je doletelo. Neše bi ga rad ohlada, hrbet škremplem bi do sada. Ho, 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 ha, 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 licica mica že večerjo ima. Super kurja bo v večerja, samo da ga slečem s perja. Govgovbec mica te pobaše, veselo poleg z repom maše. V temni šumi trije bori, spod po trije trdi štori. Tam lisica mica je doma, veki dom pod štori ima. Potajano pico pacu na tleh je leža, lisiči govbec pa se v špajzi reža. Pa je pico pacu prav previdno gor pogledna, te kre sebe veke vuhe je zagledna. Hej kolega Gane, se mi di, jaz sem pico pacu, ker si ti? Jaz sem zavec Hanza izpod brega, mi vomut gre, ker me drega. Kumen zavca je k sebi sprava, na vse štiri ga postava. Je kosmatla za prvi gormund vlejka, ka se ne bi za bograd slejka. Vrano jutro, sončni žarek, je posija prek čez jarek. Volska polt je vlejkla izpod vej, dale novin dogodivščinam naprej. Rajžala sta vuri dvej, žive duše od nikot nej. Rajžala sta vure tri, kam so se poskrili vsi. Je jima proti prišat horjaka, najlepša leta si je v kajhih čaka. Že čista mali krasti se navuča, odnesa vse, kaj nema ključa. In tak sta Pico in Hanza dale z jako šla, slepo sta vander spurša, bovgala. Tvori neka naglo se mi dilo, volka pa se čudno mu iskrilo. Vse boj v ljudske kraje je vlekla pot, kaman jidva pele zdaj felot. Prek 7 travnikov, 7 prah, je Hanzo gratalo že malo strah. Pa je Jaka tak zmantrano reka: Madonce, kak se vleče to štreka, peški kaman priti dnešni den, to že resen ve, ki je problem. Samo ita vija le naprej, hodik tak vsaki ve. Jaz malo bom zaosta, sem medel še od posta. Šla sta tak pomalen le naprej in kda sta prišla mujmo kupa vej. Na enovk je jima tal svalilo, pod nogami motno se skadilo. Pico in Hanza sta v jamu pala, skoro poleg cela se spoklala. Od gori pa v jamu nor se jima reže Jaka thor. Od lisice mice jaz fakin, 20 jajc za vsakega dobin. Izdajalski Jaka thor je naglo laufa ta poštor. Lisici mici da povej, kaj je zgraba žrtvi dvej. V jami pa sta glasno javkala srmaka, ker gvišna smrt za jidva čaka. Čuješ Pico deljavi zvonec, joj, to je gvišno za najin kunec. Je prefilna mica, poleg pa še thor, ki je zvucem cingla tako knor. Zadnjič nesta se poslovila, pa sta lepo pas se vlovila. Zdaj pri meni bo tale ostala, vaj za praznik bo na mizo dala. Pa z Jako vred račun to brala, to Jaka tebi gre zahvala. Na vso srečo se pojavi medved Medo, pod pazduhu z eno veko skledu. Da zagledne kosmatinec lisico Mico, zdaj stare račune pogliha destatico. Lani mu je vso zalogo meda vkrala, pa kozi rodi draga oddala. Stoj, tatica Mica! Se je Medo zdrja na vsa usta, ves debeli se zajoje v gosto šumu spusta. Tudi thor Jaka se je na bejk priprava, pa mu zavec Hanza taco je podstava.
In tak sta zajec Hanza in Pico Paco zgrabila tchora in dajalsko taco. Hanza in Pico sta zdaj bila junaka, take slave si še niše nejev čaka. Leli sice mice, nisem nikdar prijeli, če glih še preveč so podatkov imeli. Pa eno, kde tudi samo nič vesela, tatinsko pesem zadnjo si zapela. Застеснялся ежик острых коготков. Невозможно с ними, тяжесть атаков. Вот бы сбросить страхи, завести друзей. С мягкими-то лапками станет он милей. Посидел, подумал, сбегал на откос, спицы, нитки, время, и решил вопрос. В черно-белом мире яркое пятно, 2 лазурных варежки на руках его. Перестал стесняться и пошел гулять. Повстречал букашек, а они бежать. Не случилось дружбы, испугались те, что завязнут лапки в мягкой красоте. Ежик опечален, плачет и грустит. Неужели варежки не помогут жить? Глубже стало озеро от ежиных слез. Стал малыш несчастнее неудачных грез. Подарил он варежки крабу малышу. Тот просил о помощи, спрятать, чтоб клешню. И подумал ежик, уходя в дорогу, пусть малыш узнает, что прятки не помогут. Заиграл вдруг красками мир вокруг ежа. Жизнь самим собою как же хороша. Все в тебе прекрасно, будь таким, как есть. Пусть хоть синевою отливает шерсть. И когтистых лапок дикая краса никому на свете не несет вреда. Будь собой, будь честен, думай веселей. Мир ответит счастьем, и найдешь друзей. Мяу. Hello, my name is Arhip. I'm the director of the dog story. I was sorry to part with my characters. I created the sequel to the dog story. Now I will tell you what was in the first part. The dog story, part 1. In the dog city live Bob, his mom, Magician Bloom, General Goffus, Pastilka. Pastilka's parents. Not far from the city lived nomad cats. Han Katirus, Servant Katan, Cat Warriors, Cat Contemplator, Cat Monster Archibus. The nomad cats, led by Han Katirus, attacked the dog city. All the dogs of the city believe that the magic bone will help them. The magic bone didn't work. The cats kicked the dogs out of the city. Bob has a great idea. He tricks the cats out of the dog city. Bob's cheating worked well. The dog story, part 2. And meanwhile in the dog city, now Bob is a governor of the dog city.
Bloom is in the prison. It was Bob who put him there. The cats are in search of the Paradise Town. Instead of the Paradise Town, the cats find a broken phone booth. No! No! Let's attack the dogs. Kankatero seeks vengeance. The cats try to find a way into the dog city. Bloom doesn't hesitate to help his wounded enemy. Bob loses courage when times get tough. The dogs are sentenced to death. Magician Bloom and Monster Kippus run to the rescue of the dogs. The chain of random events lead to the exile of villains Kankateros and his son. Now the dogs and the cats have become friends. Whatever happens is for the better. The dogs and the cats are celebrating. Stop the end. Meow. Вап, вап. Раз, два, три.
Neki od simpatičnih filmova koje smo upravo pogledali dolaze iz Čakovca. Pogledajmo sada kako tamo nastaju animirani filmovi. Evo, pripremili smo recept za dobar animirani film. A da bismo napravili ili skuhali dobar animirani film, moramo slijediti nekakve osnovne korake. Naravno, možemo ih modificirati, ali evo za ovu prigodu objasnit ćemo samo osnovne. Znači, prva i najbitnija je ideja. Ona mora biti originalna, onda vi lijepo krenete svoju ideju ovako ispisati na papir ili u računalu ili na bilo kojem drugom mediju u ovakvom skraćenom obliku, pa to zovemo sinopsis, ili u ovako malo dužem obliku, pa to zovemo scenarij. Ovaj scenarij poslužit će nam za to da si napravimo neki plan, a taj plan izgleda ovako, otprilike u obliku jednog stripa, ali bez govora, u kojima ćete lijepo vizualno nacrtati ono što želite da se događa u vašem filmu. Nakon što smo to izradili, krećemo sa izradom likova, a nakon toga možemo pristupiti samoj animaciji. Sada će kolegica Matea izabrati evo jedan kadar iz ovog našeg popisa kadrova kojeg smo si nacrtali i probat će izanimirati nekoliko crteža. Evo, Matea će dodati broj u kut da znamo o kojem crtežu se radi i sada će probati probno istestirati ovu animaciju. Na ovaj način već možemo vidjeti i bez računala da li smo dobro izanimirali našu fazu. Ako je Matea zadovoljna sa ovim što je izanimirala, možemo krenuti u sljedeću fazu, a to je skeniranje ili snimanje crteža u računalo. Matea, molim te stavi crtež broj 1. I nakon što smo odskenirali ta naša dva crteža, možemo krenuti u sljedeću fazu, a to je bojenje crteža u računalu. Ako nemamo skener, možemo koristiti i mobitel i bilo kakvu digitalnu kameru. Ovo su naša dva crteža koje ćemo unijeti kao crno-bijele, znači vektore. I sada ćemo lijepo ovdje kanticom izabrati neku boju kojom želimo obojati, na primjer, ove patike. Evo, uzet ćemo na primjer da patike budu crvene, pa ćemo ih ovako jednostavno klikom. Znači, ako imamo 300 crteža, potrebno će to biti učiniti svaki puta. Nažalost, za sada ne postoji neki kraći put za ovakve radnje. Potrebno je ove noge staviti na neku pozadinu, znači da lik baš ne šeće po praznom prostoru. I eto, mi smo gotovi sa našim kadrom. Ako ste vješti montažeri, možete sve svoje kadrove spojiti u jedan u nekom programu za montažu, dodati nekakav zvuk i time je naš film zapravo spreman za to da ga prikažemo široj publici. Za ovakvu animaciju, na primjer nogu, od skica do ovakve faze, pa bit će nam potrebno sigurno 2 tjedna. Znači, za jedan kratki animirani film koji traje 2,5 minute, poput ovog filma, bit će nam potrebna 1 školska godina. Ako vam se to baš i ne da, uvijek možete uzeti neke lutke, plastelin, pa probati nešto snimiti ispod kamere. Takvi postupci su malo brži, ali zahtijevaju jako dobro planiranje. Pa evo, ko voli, nek izvoli. Ovim prilogom došli smo i do kraja današnjeg programa posvećenog Vafi i Rafi internacionalnom festivalu animiranog filma djece i mladih.